Nastavljamo sa našim dnevnikom sreće, pošto sinoć nisam stigla da snimim, a uradila sam. Pročitat ću vam i pitanja od sinoć. Dakle, za one koji možda gledaju prvi put moj dnevnik sreće, ako niste kupili, ne očajavajte, uzmite jednu svesku, jednu bilježnicu i sami napravite. Dakle, svaki dan odgovaramo na ista pitanja, odnosno zapisujemo naš trenutak sreće i barometar sreće od 1 do 10 određujemo koliko smo srećni, a imamo i svaki dan 2 nova pitanja, pošto juče nisam snimala, čitam vam i pitanja od juče. Ovo je bila dobra odluka, dakle to treba zapisati i u ovome imam uspjeha. Dakle, to čitam od juče, pa vi možete danas uraditi sve, a za danas ovo me uvijek obraduje. Evo vidite kako izgleda taj krug u kojem upisujemo trenutak sreće. Dakle, ovo me uvijek obraduje i ovo bih voljela ili volio da promijenim. Ako do sada niste gledali moj dnevnik sreće, dakle nađite na mom profilu video snimke koje sam već uradila. Pretplatite se na moje kanale, a gledajte i dnevnik brige o sebi, također ide svakog dana. Znači sve možete naći na mom profilu i sutra uveče radimo moj dnevnik sreće, a preko dana moj dnevnik brige o sebi. Hajde ja da odgovorim na ova pitanja za danas. Ovo me uvijek obraduje, obraduju me uvijek životinje, psi, mačke, ptice, priroda, dobra muzika, pozitivni ljudi, dobre vijesti. Ovo bih voljela da promijenim, pa ima toliko toga u društvu što bih voljela da promijenim, dakle da bude manje nasilja, manje nepravde, manje laži, a kod mene lično, pa o tome ću razmisliti, pa ću upisati ovdje u svoj dnevnik. Hvala vam na pažnji i gledamo se opet sutra.